Pemirsa pengrau sase kaon ringgala ungkuran ngawinang pikolehan ulam bendega ring Kabupaten Badung kauningin tedun. Anutin data pikolehan ulam ring bulan Agustus langkungan siu satak ton. Nanging wilangan inucap tedun ring September langkungan sama ton. Radis ring bulan Oktober wantah langkungan 1 ton. Kepala Dinas Perikanan Badung Nyoman Suwardana mausang angin barat mewah ombak ageng ngawinang ritat kala bendega mencar enten sida molehang akeh ulam pikobet inucap sayan kawan sangkaning rauhnyane lu kiriman tambis selantang pasisi ring widangan Badung katahnyane wilangan pekolehan ulam bendega tedun taler sangkaning pengerauh sasih kaon rauh mangkin pekolehan ulam kata mesin oleh bendega sane ngangen jukung penedunan inucap memargi dawak bulan September nyabran warse mabinayan sarang bulan Juli Agustus sane katanyane wenten panincapan rite pengan mangkin bendega sayan akeh sane manceng gurita ulam pen-pen saha tuna prigit soroh ulam inucap kata kepanggih ring penguntat warse duaning asapunika para benega kantun maut saha pinih becik mangda sida molehang pikolehan ri tengahing sasih kawan sekali mangkin Suwardana ngaptiang majeng para benega mangda ne nguratiang indik penarka sasih saking BMKG santukan sida permangkin mauah parwata Bali Pos.